Ashafo ne adofo mu obi bia akwaba e de ba emergency Ghana TV eso na ye ma me bia ba bepie mu wan se na na sem o de ba ne se me hu de wi a menhya ase ehu ba bia me fa nkonko wie na se ne de bia ye tufo se woni obi si gina ye bi woni obi ye de obi abusua eya make sure se obenya bibia se ba se mentime ho ase ye de ebe mu a wo be gina so e de di adanse se eya mpase asema wo kan eye no kra na se no asomasi ana obentin eto anamo sei na busua ene ye maami asemi akwakoye jese bi akwakoye bibia ho eno ntie nsem na be pese obeka me ho ne yakone ha kotie na afi eba na afuto bia ho no afa e de etu ho fo na me so mafa me de e de etu me ho efo na wadwe nkyere so awo no de ato comment section ho no e de amam ye nko ne nkonkotie na asem embrace ya mame ewia wo na onam den de ubaye ya me den ba ene se eye menana ena me wo fie mada na mete agowo ye ma me odifo ka ensempa wo kurosu ona na ye odifo e de asori mu difo ha na asori na mi ndo ha so friend to fufu body kurufo na ona me ka wura fie mu a na okanya sa woni ne ko bi pen ono na ne na me so bi ani na chi ono ko ane ko ne kon yo yenkwe enti enum na me swale ba ye na ye me na nam sei na ha no so bi be ka nyame asem na me sal me sina na ma me okunya ntena so na me call me so me je ababosia ana me de ko fa beans ne mo na me de ko trek enti me ko okuro ne so no ai friend boy ya no ana boy ya fo ne ka chere se sister o ma me asa ase na no mo do so no o mo twitwa ne plot na mo de aka no e da ho e de so opede ai so ko hu adepa na me so asa ase nya de ya me nana e de na ye do so na me ma me Bible wa na oja ya ne de ye maso bi ana o se anam se hu na na ma bo na mane enti dan fiala ana oba ni fiala na oba na me de asem ne ye den eto me na nanim ana o se sa enti asa ase atukuro na so obi asa ase da ho a mutim twitwa mu mo ba sa ase wula mane ye ana me nana da efe ne na wotwe meba na wakwa koja me ewo sa kuro ne so na me siyo na mate ana ye pe kai ana ye koye de ye kwa ne koto adepa ana obi say kwa so ne de yama ne nyina bonus ye kwa ya fo so say adepa kro ne ye hwan ya committee chairman ewo boy ya ho e fe na adepa oye oba na be ma yo entina was ye kwa na adepa ne che say ye pa ma cho ya bone sasa ase tukro ni amefele mo na ye timi twitwa enti aka nana mo me enko enti me nana nyina na ekọ ni wa adepa ni nyina na ekọ ana a che say na mo fa ha say na ha de ya fa ana msi nana say ma anya adepa no say na ye pa acho ana ye de be fi so wo bo nwa na mama ne ana me otunkumusu ana won so wo fi daase ana ja ko wo fi daase enti wo mu ana asa ba ase sa de temi sa me enko jawo bo ya ho no si nana ka mi ko chinu man ko chemi sika nto dwane ma me ne ni enti mi ko china so me enko ni ko jame na jami jama da aje ne ko enti e ko ye no na wo nana no o sa abusa fa de pase e di enti na mutumi twa asase ya mama babusu afa amane no so yesi aye bone fe bone che na me ni akim mu ne ko twa enti e ko akim wo na akim se wone de o mu ko twa asase ni me plenu no o mu se de o mu ye no ma ye bone enti no won se asase ni so bi enti on de adepa na asase no e enti adepa ni bi wa no ka se ye san fa ya asase na na asase na te de a ane ne ko be se ensie bi so ye mpenifo na nka asu ana me na asase na te de a me nana me be fle wo na wan twetwe na ase ne de me da ase ne de e ma fa ye kuku em se nana me ni kunu me ni pra anyu wo de mi ntime ye ze kuku adwuma di yi no so de ye kaka ne ye ya wate na ma bi na ma o so me nana mu bi edi ana e ko yi msika kaka na e da ba ko 8 million ana me di bi fa ba de na enchechere pa me di bi fa ba de na e di ebuo na me yese na me di efu yi o ka asem na kire so de asase ma wo no wada mana hwan ne wo ho betimi di adanse abo wo me ne nko sa e pa cha ne okoda na se da ne se e ho no me ye kokko ni ko ananimu no ana me ame ko no se nana na sase ne kra ne se mo se me na ne mi ntimi anyo anyi usika bra me kwa sase kwa ko bi da me kokko ho sa akoye to aso na sa wo ye to aso na do na ka eno na do no ayede ayaseda e de ama me ma ye kokko no ama kokko mi nua be ma kotu 72 buye ebi kura asoso sa kokko na me ye na me dua banchi ni wie dua maburo mi na me na ntwa bi
one of flare boy be a friend and party say ko dwam eme nefa na men boy ni so koto eme so on the watch na sase okoto me no de fa ko akese na medua na aso oni mu no na me ba na se na de na mabura wo mu na mayi wo na ma obi edi ko afo se boy ni se ono na adofo ni nyina na se na me na me do mafu anya oni boy ni na do afu no e se me ko sla asase ba ko e wo bo na ye me na asase ana me ma wo ampatiri do obi tinya boy ni na do me do mafu ana ono be ka cho so na wado no de emesisi mu o se kwaye na bontisu ni me na de enyo papa etimi ma bontisu ni meje wonsem ade na msa akoye medwem banje ni se wasa haje koko wo no asa afiri nsem boy ya de no woni ade pa aje akoma wo hene no ama wo hene susu ama na me ko mu nyakopon kankan mu mo hwe koko ni bi atu agu koko odua no aba no na madam na me pese me hunu se bra wo de ba kono ma de o so mfa memfa mu no a wo so wo kokan o sanje wa de ma o men mo yende eme no efoni fuya mabura medua ye nyina no o men twa bi efoni fuya me kokan no se menye ana me amekoto aduro ana me de afide bo ma china me bo aduro na ntimani bia ye de ebi ewu afini bi su enti de na de ba wie ade ba wie ne se me pa chopi yese me nana me mitomi no obi a wo hwe me pe de na me namuso ene ababo se na me gina me de adwuma ise no se sika na da bang no na ye 80 million o ma me de ye boy ya koko no koko na ba ese me tine me dibi no udi koko na komo hene oni ade pa no ade komo ho hene ene ma ese woni ne mfa se moto ma no so ma ko ka na no ntimi hunu na efo wo ye mu adwuma de e da na ere mu obi woni ne beto mo me pa chewo woni ne beto mo ana me ko woni nanim se na de ne koko de ente se mo de ayi se ma ye panai mo de besusu na mo twitwa ayi na sase ne 16 acres na mo twitwa na mo ntimi amembo ka chem se me nana ne nipa boni nipa na obi ayi adwuma se na obecha odade be mo obi a ada na wo fre nipa kro no emfa ne ma asase ne so na me ni de ma no wona na ye kana se mo ba na be ma oba oyo ba mpa cha eze wo we o fi jase na de ko so nyina wa bona akọ nanim ne na koka me akọ nanim edi dwa ato akọ makọ be in place ya okọ a wo sesen me kwa wo senya botre meba fa wo number ma me de number ma no won fele me ama me de asem so akoto onyan penifo so onyan onyan bo ofise wo mato akofo obi ba de na ye adwuma de ente se won ti bi entwe bi ama no enti ade na onyan mo ko ofie ho okofie no mo ne kaka sa ye mo ye se kada se memla ma penipa ene o mo ko mkoto ni mo se ma mensi fie ho me kwa no mu dimatam se de mi ye ni pakola ba bia mesen gina biem ne se wodi asase ne ma wan na ewo ho me pa che no bie no me ni mi enu nko a ana wodi asase ma me wo ni me fie ho ana ono so me ko no ho fi ja se ko bi se mu se na wan na be ya dansi ni atire mo wase woni ni penimu a wo fi mo ye krata bi me pa che opi krata no ya anya ntoso a kire se krata no woni me anye na kire no a me hwedi na omo play omo sa boy big at the pano asa ka se asase no e kura ne se tukura ye bege na me ko na se na me yanko ya tata anya den entoso ana ase yo na me bi wo na me ton ba ko ya fa se the first list and so na me am di sika 4 million e so na me de call court ko ya krata te ko ya krata no ana madam na wo ya krata ma me se free ye ase bi de sisi maso e te krata de me twa ka kem nam na ko na wo so wo na betimu de me hu sasa mo ne be den e bedi mu wo wie ye na madam ni di machi ni me ko me na fie e ko ya me na no aka che ne masem mo ntim krata no enti madam na wo ko to ka che me se fie ye se fo ka wonya enko akira ka me ka ye se jai eso wa ble o ka asem mo ntim se nti ne ba be ma ba ko se wo ntim de se nti ne ma me be fa asase na ma me no wa mo mama ne ntom ntim ampa wo ntim eti de wo pe no to nkra ma no e na me pasa de to nkra ma me sofo e pasa be to nkra ma wo se uni se me ni kunu me ni mpla ma jia ba wo sia na me di ase adwuma no te se me jima ba wo sia sika e kokoro lo che me di aba me yes ma am so for so de na no asem nyina hye ne ba wo usu ano woni mo usu mini paduada usu ni mini paduada what ne din ne ne kwa na mati de so do usu mini se wo ti ti ma me no wankasa ne huni pa ben na woni no
eni nipa mi hunu ni say ye de ka tare ko de baba yo ba akopɛ yeso ye tele wodwo so won ne ka say anu adam asema work won ka bo ne so just asema obi na o se me enye kata so so adanse wonu kwa minim ni di ne ma kwa me hye ne ni ready nyankopon na o chi we de mo de tu kwan yo mama nkoi hello oh so now to say radio mo na mo so nyankopon adaro ma me sro ya na radio no ma na kofom kakra ma me why to me da smaluna chawo wonim eye ma me akafie okay sani na me ma me no ka no de din ka me chia wati fo ni adofo a nchi me da maso sani na ma me ne ka no me nimu no ano no nsu nimme me kra me pe na hwe na me na asana asana nke edi nkomo nanso minya no oseda senka yebesi an yedi nkomo bet o se ne na mu abu enti be odi aduru no de odi aduru yie pa na nenso nsem kakra me wono me busa na impomedi nsem nso me busa mo nsem kakra na mo wanu yie bi amonso mayi me de di kan me na me ma ba wakache nti ma me ni kan me sa o se ma me so fo wo die no ma me no me fa ne se ye ti akonya so wo fi ho even nsa ase no no ani kro mu kra na wo no so ofri ntunkum so no e ho nyina nsa ase si efi ase e to no wantimi ne me ntwa ase ho even te wo to ma me se ma me so fo wo die no ma me so fo ya me ma me asase aye ka ho asem ye ho aba asem yi woni mu da na me tro no me yebusuani me da asem ame ana me ka se ono no kra ni kura wo so wo free su no ye nkwanya kura ni kro ni nyina kra ye de nsa ase da ho nyina ye fie ye de a betimi ya ka tira ni pi se wa tokra no a maje ma de opa on kan tira me sa me boa what on waje wade no the point of correction obi to ade wo nsam a no the wuntimi nka se waje wade me kan sa no be de betwa mu ma me bu mu sa ne se hwan na obeje asase ni free ne ho achawo CMA o na sem nyina wo bo ne tofa nyina ne se wo maame sofo de asase no ma no ama wo kofa ne sika da na chi be yesu koko afedie akodu asase no adepa ene wona na ene krowura eye wohina wo kro ni mu eje free ne nsem ene unchemu na mepe ma me da ase mumu sa ne se ye de ma ne se me ma me na wo yeso ma me ma se on fanye fu an on ne ba ya na se me ma me na de koma no ha de opese obisa no obisa obeyi wa no na abesra asase na na se me ma me na de ma wo me pa chemiti bi kasa me pa chawo me ma me fi o ma me na ba me fi e be so me nsa de me kokuro boy ya e da asase ne ma me ti me ko ma so ma me na da asase ne ma me ade me ko bo o de ma wo se yamienche anaso wode ma wo se dosu na didi na no e pa chopi o wode ma me se minya koko na ba metia mama ne bi adi mama me so menya bi ama me meso ne na matode ne adi yo me da se me pa so enfie se idi wode ma me no matra so enfie dunie enti koko kranka o du abrofo dia anka fifi anka o te koko amaye no eye koko aketu amaye me pa so anka wo te pa chawo koko no Uwe ti be koko afiwe ama ni nyina bomu yu asase nya sa me pa so de tie me koko no dia tete die ni bi kura nyini akosra nkasa be se nka wote oh da me pa chopi koko no oba ni ma da bi se o mo nso betimi akom duma die ni so e beti akom duma die sisi sen me se koko no se nya great dia na udi atete die ni bi kura se sa bre nka wote no ba djuma be medjuma amra kwa me yani kakra na sa me yani se me dos asini nyina na madua ne plakupo o se wo fa apafo sika ni nyina o de fa apafo man pa entia dudie mo de a me maame e de afo de ma wo se hweso me pa cho afo no da ban wo tie sika se na maame entwe sika bi ya ma no won tie sika na maame wo de body na banti batem credit fi order ya na no ya nto ama ya te fa ne didi wo de body batem credit wa bra maame ne da e vie duni me pa cho
me na me so anwa bi na fi tunkum so na me da be peti kokoo no so ebi se ho na ye mfikyire mle kire koti na no tie me what the body betem kra ba wo na na fie ho me se me anwa ba ode da ma anwa ba nche da na da me konya ba ode na nche da to any trase ani ya dia ba na so wo de ba nche kra si wa bra wo na na no so won need kra da me twaduane afo na me ya mi za tim kodo fufufuro ono pa ma me ne de ma ono wonye duane sa da bra na se na me di we na eblo me twaduane o tie me ensam na me pese o ti ma se no tie me ma me no wan to asase na ma wo de ma sa jine do ana wo do eye ana wo ye busa wo di ene atukuro ana wo hina kwotete wo hina na frɛ enya ye ni ekoton ye o me kura me na me nim ho that me dim nsase na no ana wo hina frɛ enti ye mi anu kakra mpo ye nyina na bia ye betimi afro se da bia pa ye na no enti branya ntina se ne nka ho asem asase ne ekwa ye nsi ho biem ye nka so union ma free so na ne bia ntina wo de aduru ha no mo ko bu se edi sa se wo yakwato wo de asem ebe ntina mi bu sa so de bokoko no wonte wa akokra di da oh dana wa wo si kokokra ma sa me ka mete ana je se ba kuni o say day na one train na no man tena se na waduru ha acho asase ayene asem no makoso sanko emprenso tichire mu kire no makoso bibia no wa kire ne mu na woni ya ntena se na wo di aduru ha impo ya kwa ya fra na so na mu obu me fa ka ba fidu ase mi tu ka ba o me ba ya so na mu obu ni etu se da wa ma edi enti na wo di aduru ha ba ya no na se monya ye wo rapon so ase ehe eti mu baba amma ya be kasem no ana se mano ana me twira me number do ma no ma antifla me edi say abro so be say enan bo so me ba so na da ye sabi afido ase hene aye ewie ye bo so me say ni aye no me pa cho ma sama babusa nana aye sabi o afido ase ye ntimi ntina ase nti ase ye nyina ye nso ya de se ye ntimi ntina ase ntimi anya ye ni wie ye wie na so ho to wa bra na ye ntina ase ni ye nka ho asem chama bo wa ba ho ana madansi ni nana busasa maba oba ni nana sa nana me enko fie ni enko tena se ni hu asem na ebeka nana ba ya ma se no ma nana ba ya ase nana ben me nana ba so fo maame ono ntimi ntina se no nka ono nko a wa ya panimu so wo ya we enti na wo pipa ba ya no wono fo ansan no pipa maame host maame otue nko fatire kura akoto asase ni ya nana ana ne asase no ne yade ma no yade ma na maame ne maame na ne doso na ne maame wi na ba stress ani o maame awudi a o pese won so tena so na wudidie anya ne ne yade asase ne ma o maame chawo wo se bi ni fatire akwakoton asase no so wo ko ni pon ana ne ba no no ne ye ma de se asase na fo no kra ya kwaye o mo nhwe so ye nti ya fuo mi kwa mi da so bi ada na wan bo ba wan kan no o se me kan wanka mimi do asubi sasa se no wo se ma me so fo no ko cancer ba no be frɛ wo me ba chawo mi se mi ma me na da so no ana ne so nti ase wo ba yi wo atira na wo ba se wo so ma bi di ho de ani ye nya na so to aso do ye nya asase firi ho ye tete asase yi ohini ko tete yi ye nka ho asem bia nkosi ba bia ye nka se union ma firi so ye nya o pe ni wo na nka wo petira ko to asase no asase dem ahwan mi wo aye mi wo bi kwa mi ko fere so oboto asase na mo ye se mo de kwa mo hina mi da ba se na wo pa asem de twato me so ana nka wo fatire akwa pipa asase no ye du ama na sa ko fa bobu afu ama me mi nto hwe na mi ko to asase ama hwan o ofachi eji so obi de ni fie ma se tena mu na do prepare mu a na se o ba so obetena mu obetini aka tira ni se kentina wo asase ni nyina ma na bitie ma bia ka me repenti ase kakra ne se aya no kura se kokoo no ba bia duru na duru ne tie ana ye twa gu kwade a ana ha adwene ma mi kokoo ne nya ye bia o ana nya ma mi so mi kwadi kokoo wo hene no ne mom ne ye cha asa ne ye nya ya de wo no so fa ye no ana ye me se e bia wo no
ade amanko fo bo yeso adwuma ye de ada ho ye nim ho asem Pacho so kasa onya no kwa asam a wuka amene na nantama se wonnim ho hwe woni se betimi aka to so ahne wo kro nso wo ti asem we bi no mo ade nana no metena so o nana ana twa asase no anna se den na wo pe me se o mo nana na be frem wo mi fie minya deblani ha asam na wo bi sa na me be sa mi hu e dia no wo pe yes nana na be frem mi fie mi kasa mi peko kwa ya ama mi sisi kwa mu aya me ya etu ofa mi koko me de me ya me enche so ka tese me ya me enche etu ofa me ya me enche mame na mi sika me de adwuma no ontwa me kana me kom baby edu bi na ye koko no wati mu bi da me mama do koko ni na me kwa na kakra bi letters mu na ma boka u da mama se ka bi pe ko hwa enka bo mu se de me ka 10 years sabe ya ne kakaka ana ka se yesi osi ka sa me ka ya kwa na o ka sabe sa me ka ma ya so enka chemi na me ba be se me ne kakaka but o ka ye no se de o si ka na hyase se oko yi usike da wachi e de fa ba day na fa ba day nti mudo ye ni nyina no wonti ni su bibia ya mfa no kora nya adwuma na ayi me pa chawo ka bia me ko ne kaka kra beble nti ya ba kuma kwati ya ba kuma te ma bo bi ekutu bi mato 10 years e bia koko no wankasa wonum ye ne se mfie se na edi ansa ba eche e bi chewo da bi fa ne se wadua koko ebedi mfie se na watimi ate asase bianko ma be approximate like hwe be ache kura mfie num de da bi awa kwakwa be die awa tete kwahye me bo a se me manya sika ankoto ayi no matna mi free ayi ya o mi fi ankase ya o ankase osino ankase mi krom ne ho ye wo koko ni bi da ho na anu ya de mi ko fefa ase e ma bremu ni minti koko sem no fa ne se ache kwa 5 years there ana me say so timi nya sika pa akoto akokora be de ni nya adua de a ana wasase wo asase te say enti wudie no de bi na wudie ya enti mfie du ni wonti boto ba akokora boto ba akode mama menti bi me enokwa de bi mama oda ya kwa awubo ebi ti say atu aso ebi ti say sami afo no afane nyina ma me se ba ko pa no a emienu eti wo ma anu meja ya akoye ba ko me I put it to you say 10 years ni ma me wonti koko boto no ba ko no a akwafo nyina timi ton didi hu no wonti ba ko kura na me ka open a okitamu se ka ko ayi me fa ye ni nkwa ade o sa be kan dia na se wo ma meja adwuma no na bi se musi bi sa wo pa mo fa ni nkwa ade ni e ko ba ana wo sasa do kura na me ya dey international sa fo no amwa o asem ho office fi na ba se 10 years je oko acha 4 years e o se wunya so mfa so 4 years oh da me say ni pa ba kwhwe we ya ka enye 8,000 euro koko ni mu wanye agree de 2-3 to say de agree na mi koto asagidi kana mi koto yo who told you here me metete ebi wase no abe nurse na me de koko dua so anya agree ukọ na say ayi agree bia ukọ ubehunu say agree kokoko enti bi papa na ka no me gidi say afuo no wanye ma mi ni wu ye ne be da ukọ na wo be sere hello fona ma ye fonu a ukọ ba ka se bia me yo bisa wono a so woni mu o mu ko mo ko twa atesai hello aja usu hello mami momo ko afuo ni mo no afuo ni tesai matwamfo ni na me hwa de mami to be honest with you se koko no me kra ma pata ase a mi ye bi enfi afi mu ani a mi dua bi ba bia bi koko aduro ni enfi edu o se koko aduro mu enya ma no na enkasa ntia panimu a kemeka so onyemu adwuma sabi na impokra no so wadua body wo mu a wodidie maame wadua banji wo mu a wodidie ni ntia fidu ase nanso hodie mi body da me come bile ama bile fu mi body wo mu da nya banji wo mu da se emre chire ekom musawa me suanya bini etwa nsimi ensa no o hima me pato wadawo na let me radinya kopon o ye nyina wasane ye papa mo ye ti a ye bio
10 years no e dey na odua yanza na odua kokoo no me pa acho me twanua bi enua na me dey sisi no relax aduane be na odua no afuo nim menua hwe da menua bode ayi ana kokoo na kokoo na be da enua wo da me pa acho tie wa ba ha se yepese eboa ka no kre ye nyina nkomo ne edi wo de wo yesa wo haye wo yesa because o ye no be hu se asema wo kan nye no kre wo pese wo dua kokoo a ye dua enobaye so ho man udua banche bode man kani na de kokoo na afase enti no wo hya asase na for 10 years e de na wo ye no asase na so da de menya ye me nkasa maye mi bi se wasem o se de na wudua mi dua ayi enua na wudua enua wo pa na kwanya ni da wo mu sesi e enua won oh adan da mi twa be na udua na asase ne so menua de wo so da bode menua bi wo so da menua banche wo so da ana wo ye kokoo enua ni wo mu no na me de kokoo no na se sisi kokoo no ya mo ba mo na mo bebre me ka ble ani ma se ba me je me ni abla me ka menua hwi wo mu da enti de na wo pese say fa ne se ma me ye de ade ama 10 years me bo ye de ade ama 10 years me ti wo yi na se bia me nana Paulina bere wo aja me ade e no de ama me se ye efuo we se ne didi so ma wo mani bi ni na ja bere wa mso mo fi awon bi adi ana akoduru se mfi aduni me nana se asase ne fabra me se da bi nana sika no mo de sha ase ne me jema ade ki se me man kasa me be ye afuo bi a enti mo mpata me na I mean what do you want to say? We invest into what? Da me se kokwa na wo me se me nwa hwe wo mu da bode kwa me nwa bi eti den na opese omunyema me dem mo fa me chefa ma me se me ka se me koye kokko ni sika me de ye no mo fa na me kwa me be chefa benza chefo ni mi enu no fitam ni mi enu no ana me ka se me di 80 eye no 8000 efo ni but fitam mi enu is a wuji 8000 me ka se wo de ma me ba ko no de ma me go mo se si ameka se na se boy ya ne de enyanti me say sika say na wo Jeffrey wo mo wa wo me se 80 obi ma wa de ye nyina ye Christopher obi ma wa de wo ye wa doye uko omunu usi woni su asase woni da bia wo so da nti ade no de ma wo mfie duni no wo kakra wa ananase mum bare wo sa charge no ana aseri ba ko ye ma mo ka che se menye enfanto ni kokoo ni so ma no ene na ma ya anu so eda no onu kokoo na no kokoo wa ya wo de amanhwe so anu so mfie duni wonti bi da sa ane ni mi anu nyina ala munti bi eno me pa che wo minti bi me wi aya na ye ka edu ba bi se na me nya be ma ba ko madu ma ya me awi o na ko tutu 70 gu ye na me bo na na ma ne 70 na so na na so na me se na so na so ye ana otu oyo nti uji omo 8000 ana otu okomi ba che wo ma me kan si Dabi de obeka bi awa kan se me che ba bi ahode no me che me na na pesa wo kire sense asiri mi enu ni nyina woni so aba bi ada nti sika de wurafuo no mu emfie du na 8000 mo mfa ma wo na de ebiem ana mo fa me che fa so ma me uji 8000 sa de o chefa. What do you mean? Mama say me sika wura mu se nya no am se sika wura kam ni be di dwa ahwa me ma nti afuo no na ada ho na anya adwuma bia o se ane na me kwaje ababo sia so ammo ani gale ade kwatleke aja o de say aja usu Mama. usu Mama yi. na ma wote de okaye ni nyina Mete me mama bere wakra atasi mi sesi a se otie no pesenka obusa mama ni nsem pa na no de sem nyina atudwawie wo say sika no 8000 wakofa free bank be ye kokoo no mfie du ni wenu woje na monsa ma no ne chefa eye no kre okofa free bank no se nanka ye jasma ne se impo onyafo ni mi enta de enti na ono ni mom ana yesi okoyi ni sika free bank na wa mo obi amane yasma ni se onua kokoo yesi mo nfa asase ni nya so adwuma eda na na di ma me se me nye kokoo wa gasa me fa so ento aduane na asase so mu ko ye no efie man ayi no asase no enya bi na me so de ba pete so ya ma me no to onya me ente ami pa cha ka o ma me ka kira me se ba me fi o se me nya me enche meba aja usu ma me ma me ma woni abere wan ko di nkommo
na wo de momra ha na ye hunu no kura ewo mu se eti wonu ana no asem bi a meka wei manka wei meka se wonye se ya ne ye hunu ba bia ye de asem no ukosie obeka de wo ke ya ye ntre ma me nso anu asem ma me na oto ne ho ye me nwanwa nsem a o ka no ne ho ye me nwanwa to be honest say na nka ukra de asase no wo hine kra na atete atokro kra na wo hine atete a ye nkwa ye de na ye nya ye ne ye mpamo wo ye hu no uni hu nkomo kra wo ha oni sei me maame kra so pese okasa me ro kra ho me ne me maame ebeba ho sane wo ka no na de maame ne ntena sentimo amu de amoma ye da na maame ne ntena sen na de opese ye nka na sasase no opese ye ndane ma no a babere wa no wo ho so obedane ama no obedane ama no me de mi ni hu asem bi aka bi so ona ne ma no na se ne sika no wo de a o me yemfa nkwa hinfie wa hene na ototwa asase no wo ho afido ase hene ana ase ba bi asase ne kokko bobia ne wo ho na ye nka ho asem da no pa ya momra na ye hwe se edum sampempenso na ya dane ama na fe ye hu de ye ko wai yo me damase so me dase abso amenyi wa dwenkyere tew ebi ana ye hu ni different wo so wa jire sai na wo hu no Accra, Takra de for Volta region, Sunyane for Kumase, Yebeba ha H3 03220 835818283. Ejapadia unsam no dosu. 03220 835818283. Wajin chireti awa na yenko. Hello? Hello, no bina wa mema mwaha. Medo, pacho uti baby afrefi. Vato kiana chimpong, nakatosia santia sim centra. Na masim nyina anse, obeya semwa walking, obeya so yo ba. Ebinu mu kaze koko, agise mfie sen ennan ne miansane ade, enye sane tie. Ni akura mi ye koko ni bisado wo kaze sona saasi bia no. Asasi ni bi wo hono matena so mfie nwotwenie. Koko na fe na ase ni yiyim mako ablanze na wakaza no onfa za ma baba wa no enti ne maame ene wo se oba no ne maame ba no be tie die woka se woka se misika me dikoshi moto no nya na je zo ko bia ena sa ase ne so ya odi a o si ya ase ne mpamu ne mfiri so na nya ze den a wo betom no se wo wa sa ase ze de wo kanu e je zo wo betom no e wo wa sa ase ya nya de sa ni die a wa ye no sa na wo mani bia mo mpiribi mu ba ko bia so mo se atoprot ntwa ba ko na mfama no ba en so di ka ka ze ne ma me mo na edo ho no mo o se ma me no ba ni fie a wo kanya me asem no kae e de kire na ma me ne ka zo e no obeba no ne na ko na o se ne ma me mo wa nka so no ni mum e na ne edo ho no mo ne ade papa no nya botre onya botre wo ye de fie no mo ne ho ahwa no a e ta na mo di sisi ko ne ade eno bi no wa me da masepa so ye da say me mom de mante so maame mu na do so o say papa no maame no ko nsempaka eno obeto no eno ka chen say o de ma o ama wado so sa okay ona me di bonklo okay ana me di bonklo hello hello me da fu di ba bi afrefi ye fe na je usu me ka se fi atim kadi yo eja pacho yenti o ene de ye pa se mo de ye ko me pacho koko adwuma no se enia wo mu a untimi nye adwuma no udi akwa yenye e se wo do na bubu nia na bia agapade se menken bode e de fasie ndu do na de asase ma no na so onya sa pepe no be ye on paye ndi mama no se o kan se enfiedu de na nka wadua bode ba nche nka wadidi mu a sasa me enfiedu koko no so ene nka wate kura koko aba enfienum ate kura enfie na wudidi so ndi mama no pese o sisi aya asase urafo no ndi mama no kana se mu ye medase eye pa mo amuwo chiri amunim koko hu nsenkaye no mo de mo miye ni na adoso hello me na fon pacho udi baby afrefi family na wi abe da se fi ko ko oh pacho yenti we koko no de nyame ni muni da wo so wo ya e wo so de enobaye bi fafi no be ma koko ni shade abe mana kama de ma mena kan no du ba bi anensem no nche dansi so ndi sisu yi
on to no boss no one kasa yi na years ye din yin so e betima ba 8 years no kwa non TV no de no kra na no so ni ska wo de ye afu ni nyina bum afon ase dem so ye nkakra so ate sa na tie e mo nza se mo na mo mpeni de dia sibre yi da ma se Joe, yada say hello. Hello. Mr. Yanko anymore. Hello. Hello. Madam from Pacho Udi baby Afrefi. Pacho from Mrs. Mohammed. Makasafi in contact. Hello. Pacho yete wonka yanko a. Pacho from Mrs. Mohammed. Makasafi in contact. So. Stylish yanko na. Hello. Okay. Mame. Madam. Dear, na ye kan answer na ye be kan wasemi. The same thing. And no be ma bibia. Pe wa dance o. Oben and American, it was funny, but I was making a lot of sense. Unu kunu na ehiem na ne ho ba no ka kire se ka ba akona nkran de go school no. Why o de afa. Na dia 2 3 why kokoti share. Wana na ho. No we say fuck talk. Share na no ka wana ho mpo. Anase mudo ne ba ye na wo kire so dan ba akona mesi no. Eno no me de ba akwa ma membe wo de anyway no. Na waje adi with no evidence. Dance ni bi ani krata bi ani wantu hunsa bi be ya hyenso de bi a. Asamle kan ya mana he de no. Eya na maame sofo onua bi wo ho bi ya wotie bi anase busua ni muni bi wo ho bi ana krata bi da so se o me na nan me de asase ma no mesram mu ba ho ne e kan ko che mani hawo o me na me ha me se adwento to a da bi nya adwento to a me kan ko na akere se be ya bra fufuro utu obi san be frɛ se me wasase bi wa akwakoye a wo be hu de wo be ye kwa me nya bi enti yantwen mama me sofo wonum se juada wonum beba nti boaboa won sama no yema ni nsisi so ne bra na ba ye hu ye kan kosi yo abusia wenti na ya na ase de bia ya no guso woni obi ye de woni obi kwesi gina ye bia per evidence wo de se woni nya bibia afa nyina so kra pe obi no megide mu ni adanse se so ya mpasa woni asomasi ana obentin etusa na mowe ma ye nhihye ese se ne be ya daachi bi no ekokoye akasa wo hu enkyere de bia ye tufu ya ka wasem enso de bia ko fotoso ade repeat sa mistakes woni evidence a wontumi fa enka wano sakeke no bi anyintu wo ka wo de different ana ne be so ka ne de different sisi ahwan ne engine ye to na mo me enya careful si epeniye mu pa dia mo me ma ye nina ho ni entutu ye nyama bi ye because daachi bi asemunti o chine bi asem e bia na ne ohu ye hu wa hu ne ka ne o ten sonson sha ono sonso e de na menchen mo me enhye ya bra bo ye si eni afoforo ntam be kama ye enhye de wi a etutu ya na mo abusia me de besia dasene sa update bi atofo me fa sa story ho a me de ba ba down na afi ye hu ekwan ye be fa so abede ye be ma asumdwe aba wo mienu ente babusia like na afi share na subscribe ma me din eye na na kosia de pa aha so eye emergency guarantee dasene na san so ne we de shi ni wa de makawa na madawasi